I'll look forward to that. O te o folofa ma whaatalo whatu Samoa I lau whaasausaunga le vanga fo I o le afiafi. E na ua 5 minute ua te nei li July 5 I le taimi a mantou I ni usila nei. Ia I le tautua whaawau fo I alau BluTV e mese fo o le proklame whai o le nei vai aso le tautaiae. Ma le manuia tautaiae ma le malo whaiva si o tātou wa turu. Malo le folau, malo le whaatoatoa, malo le pali. E le taritononga o le fo wasau le vana tiu tau mai le vana tau o le mamaualang o le vana whawa folau. A walau si le saanga I lunga o penga te whailangi. Ea me se fo I le popo o I mamalo si o tātou tunu o Samoa o folo fatu Asiata ma whaatalo fatu I lau whaafonga maua. E le nei vaenga fo I o le afiafi. Ea o te fia e whailo atu. O le walo pepe le tau manu ula. Wa sina fo I le ngaru te tono le mātou ofisa whaasara lau. I le mātou ofisa I manukau nei. Ea wale maa porokalame masani. Ea ma le fionga I le minister. Malanga mai Samoa o keilo ai longa koe fo I le mingi skarangi ono matua fia la tono le official le BluTV. Ia le minister leo ma fale pui le fionga ia Faualo. Ia o le tamba taualo sina foi fale sal valasi vai na lepa ma mamalu le fale tonu. Ia o le tamba foi tau antua wale mtam tangi. Ia o kapa foi mantou sala fai o wa ainga mtapau. Tara noa ia sal valasi o le tamba tau sal valasi wale fiona mta afa. Ia su foi tawili. Ia ai wale tanga tasi la mantou fa moi le ia so Samoa. Ia awa ta o tolua le seunga o te fia fo e whailo antu le tau sila mai
ia e wia na fa amata pipi tia ile nei vanga o le fiafi ia ai fa fitai ile anta mamai wo fo ina ile tua ia ila tou na fa nei upenga o fa salonga o so tainga o te fia fa ilo antu o le o ta to lo se unga ile mamalu mai foi fa ai tu ile o le fionga ia tiro mai sunga le tamai tai fo mai Dr. Christina Laalaai-Tausa i lunga o le porokalami le Tautai ai ile nei vanga o le afiafi ia fa sono lo fa talo fa ila fionga ile minister ma lo le folau langi ma asiata ia fa talo fa tu lo ftelinga ia tainane le pa ia tupu mai e o se tato atunu o lo mai mon fa fonga mal pokala fa talo fa tu ile fionga ile na mai tai fo mai se o matango fia maulunga ne aso asiata o lo fa Tasi Market mai tai fo o le maulunga ia lo manatu ile le fionga tu mai tai fo mai o lo fia tu fa longo yo na manatu mo na lan fa so pe i si pokala me o matamata e malo tok ya fa tai ya o fo lo fa fa talo fa tu ila o fionga tilo mai ata o ile ao le tonu mai pea o o le tilo mai ata o ile usonga tu pai matau ili o e te matua ata o fo ile no fo ai le tausinga sa o to mai tai o le valasi a fio mai rungo le proclame le nevanga la fiafi o tai tele Asiata la idolo fonga ia ia te ole ava tele ma le Faualo e fatalo fatuai lau sunga le fonga pokalame e po lau sunga foi o fai Tautai o le tatou a fiafi ia tainane le fatalo fatu le fionga le minister ma lo se fo manuia ia le ngata foi leo le fasa songa asio tasa tunu ile ndai vai ngale fiafi ma lo se fo maua malangi ma lo fo tau ata i tusim 5 sa fianga ile ne yaso wai uman manuia le ne yaso le lo fo malanga le tso ia tātou te tau whai wha tālofa, ma tātou whio fo tai. I le lofa malanga le leita te tamaru tātou tapa au siri le langi. La mua atu sau whaafisili atu. E pea o le tamua i fo ia uporo kalame. O a mai lau o fionga i le tamaitai fo mai. O le whaato wha manino o suenga tau porkiki. E a ma le to mai o le te wha aopea. A wha sa mo Christchurch. O le ekalesia keriso. O a mai o tau i laloina. le ngase le ekalesia la ayo keriso. Ia ma o ia me uma ila nei au a matsa foi no saule le a foi ma ati me malulu. Ai lo so longa le me uma. Mana tu foi o le o tau fio lolo foi le covid ia o lo manduia lava ia se matsa pitsonu nei. A matsa mai lava i maunga tele e o lava nei alo fana. Ma lo fa tai lo fionga le minister officially la vaitas ora fionga ri o kai mi umaga ke fika u yepi fa so ila lo so i fo le tala vo ma lo fia e ambele ne yaso matango fia le aso o le mana ia ho il tau o te fia il tau le malulu ia mana ia te au le malulu lo vevela ia la vela ia nasta mai te miale ile il tau malulu ia to fo ia e te le no fai mo ina le tau le nei o le tau fa au le foringa o ke fia o ma tau la e tau mai pito no le o amada tu nei ya fu fa le alu po sa tau e ke le nga kau asa le la wa nga o a fu le ma a mo ala ngai malulu ngai mangai wintange o e se lo ta fia puti o yo le vi ia le nga le yo le tua le maua ia o lo manuia ma tau tongai lango tonu tu langa uma a wa fo i le o langa tutua ma so i fo auna e a le ngata o le fionga le tamaitai fo mai e a lo fionga fo i le minister ia o le a fo tonu malama ma vili le fia mai na me se fo i Samoa a tatou te le yo le fa tera noanga masania mbai se fo yo fionga minister me se fo i fa to fa manino tu langa tau prokiki e fia ne ala fa talofa ia Samoa mo to uma lewa fa e pa foi fa va savili lungo le tatou porkalame like love and share kanga o mi le share man na ye tele mata upu o le a tatala i le tofa ale fionga le minister ale ngata ile o le fionga tamata fo mai ai fiafi foi la fa malo tatou major sponsors on ngai porkalame le Tasi Market e ai tatou faloloi Messi Auckland ale ngata foi West Auckland ale ngata le tatou faloloi Papakura so o si tu ai nga aloa tau mafa e ma fai foi ona lafo ai se leni Samoa le lato unanga le money cram e ngata ile le Pacifica Family Health Group le fionga ia ngalo le mana le fionga le loli vai fangaloa na seri mo le to unanga fa fo mai mo se fo maloloina fa aftai le lango sua Pacific 40 ma le tatu talofa voucher
mo whaataunga pepa tala o loa I Samoa o le alava le tua inga unanga afe ni ai manatua le Pacific 40 ma le lantu talofa voucher Oceania Career Academy ma le tātou a onga ka muta I mangele le ngata fo ilera unanga le Maota Samoa gas stations I Samoa I vaitele whaaftai atu mo le langlong soingo le tātou programe o le ana fofonga ma whaalongo Samoa I le asona nafi ia I le tūlanga na ta oto mai ai le whaamasinonga a sa ola o tau fuantu ua ova ma le tausanga o tau fitongi ai whaasoi o tua oi au vatu au mai le se fulu pasene tu lou fo I suafa tausi na me kasile aka au kausi o le matou tu malolo fionga Faualo o le fionga ia li maremanu ta masuafa wala inga sa mo le oi a me se fo I la o le fionga I le tamaitai fo ma ia whaangase ali ia ai ai la male tasi le na to wai la to se taimi yo o yeli tatu talanoa ai au mai so lo finangalo o le aso lo finangalo lo fionga le tamaitai fo mai ala ngata fo lo fionga le minista e tūlanga o le I ungo fa masinonga I la soana nafi o le aso lo ala ngona ina o saule I unga I la soana nafi ma fa mai le ngai se furu pasenge nga mu fa lo mai le amta mo le fo ya sa no ia lo fionga o le fa lo atu le fionga le minista I lo fionga tiro mai tai lava asiata I lo manatu e le I le fai unga le na mau mea nafi e lo manatu lava na o au e le I fai ngō fiele le ngaluenga sa fia ngai ma fionga I famsino o le atonu fai unga fo e pe o ise e atangia mai le lo lotso le o le vai le ilinga a famsino sa fai e le lawa o mafo e ona mau mai ia sui to solo o tama itai pe yo e atangia me tia o le I va ai mama ia famasino le faingo o le fai unga ma atonu fo isa sila mama o ile se va ai ngai ele ngata ina ia mau ai se tonu ai o se awala fo ile ina ia mafai ona nga ai lunga ia le fainga malo o se tatu watunu ai ise situ e a foi ele ngata lai ile faamanu ina yo tamaitai sui tamaitai totolo ai pe yo le fai unga ia tia o pe tau watangia mai foi mfaali ai e atonu ye ni se vai nga ele atu atsoa pe ele mai ai ona tapena ele fainga malo talu ai e patino le vai nga fa o le fa vai le lawa na la yona mafuona umitelele le mata aku pe ona ia nei pe yo ni vai nga na ia Samoa mo la bona ona tawe lo mafau ina o mawale le fai unga o le afo e famsinonga ai tatele yoi sisi ai tatele I fanga solo e afo e pe e mo ona mo moli la fa malo I afo e la to fo isa o fa maonia walo fa maonia mai le ile decision na fi le avea yo ila to ma suite mai tsai o le palemene mo le paya inga lona sifu fitu nei o le malo samo e mo le le fa malo ma stu langa e tawon tato patipatia tawon patipatia jo tato tu no le ya yo sui fa popo tsama tsai to tolu e foi e atangi ai ma ilunga ai foi le tele o le sau o tinama tama tsai to no sio tato tu no pe onai manatu mo nai ina o ma vole le fa inga na fia sia tsama a Faualo ma lo fa tai lo fionga tai fo mai lo fionga le minista la so lo ngona ina o saule unga la sonna ole me mo ala titilo le fali unga famsino o vaenga yo fa vai ma le faunga ina la o fa le winga ina e famsino e to yo famsino sinia yo tato famsino ngaloi il fa le la to fa winga ina le la o sao ma ia to matanora I to ton il au titilo la pensa no le fiona tama tai fo mai tu sa mama tu il tape nanga tu la fon o tele o mele manin ale ala o tato vai nei la il tu langa vele pa o tene le fam sinonga a titilo fam sinonga fa winga ina se tu la fo no ile o manino tele ile o minga mai tono palmene mal me manga o palmene le lan fa liwa lo le warta zao il fa liwina le fa liwa tu la fo no le vaenga le na le sao mai to matano ona e ia le suite mai ta o le ota le na malu ai uma ele faunga o
po toe resign mai lona na fo fa nga lo le fa silonga tu nga mai ele o ngai ngu le tu la fono le fa tu munga ala me tu la fono ta un fa tu mu le va no le la le wa lu ese le suite mai ta ile na ma lo mai le fa nga pa e ta un fa tu le ala na mo lo ye na silonga le manino fa mai lo va manino ngala e ma fa le tu me lo la to mata sui ia le ota lena na malo le whainga palot. Ai uma, e toi wha mawai mai lona na fo. O le, on parsi angala leo le whamsinonga. Pea peho i le manino, pinsa no le whionga tamaita i fo mai tu sama mana, i le manino ala se tu la fono, ai avela le whamsinonga e hafo e wha au winga mai. Ia e tele la mau wha au winga ngan whainga na ui le whamsinonga, ina ia tau ia mawale anganga o le tu la fono. O le tu sama mana tu male finga tamai fama mana i tele o to tele sui tamai ta ia maua mai le fa winga ina le fam sidonga o le tu la fun le ala o le na sa mo na o le no ale sa ti tilo ale o sa ni o fitu sui o mo ma se me matango fi ai e ta hua le lumana le awala e motino malo fa tai se taimi o te toe fia o mai ai ina ia toe whaalau tele manino i se whaamatalanga whaingofi le tūlanga lea i le fionga i le niu tautu tasi le fionga ia leo o tō matanora ai so toe mana o la vai toe whaafisilia tui lau fionga i tamai tai fō mai i lo si la fia i suenga whaapora i tūlanga me tau whapene e mawhaiana i toe tau whaasoa mai le tūlanga o le article 44 au jelo fo e fa popole fionga le ministai tu longo le tu la fono ai o le atonu ale vaenga le na saufanga ai to tonu ila o to le fionga ya li mal manu me se fo yo le fionga ya fanga seli of tayas yatsa ole au tsam fai e afu e vatu se scenario fa afingo fie ile e mafai ona ma mai ma fo se ma na anga e le afu e ma lu se so tunu ile mai ai o le fainga pa lu tsa luai na moti no ai to alima tsa tsa lena man malo mai no fo fa tu malo ya fa pertani ina o le constituency seats e to alima la to ya o le afinga sa fa pizzo o matamua o mulipola ana rosa fai malo to maliota ti malia vai ia le lima la le wa to alena to fai mai le famsinonga e mo mia le ono o lono winga e mo mia e samo mia le tasi e fa popo le lima ona fa ma vai mai leo o le sunga ya leotsa ona toi foi la ia leo no fo mai tu malu ile fa o le fa la le sai ai fa mai lo la leo le tu la fono e mo mbia mai ni tama itsa i sui sama itsa i sto luo at toi foi la le ile fa vai e sa ili mai le fa vai ma fa tonu mai fa vai pe fa fea au fea foi vai ngai mau mai e tama itsa i to luo ia le sa toi foi ile fa vai o le vaenga fa la o le fa vai le fa matala au ili ai e tu langa mo fai ona tu fa popo ai sui a tu tolu le mai tau mai le fa o no fo fa tu malo le fa mai fa vai mo mil to lua ona mai ala ia le o le fainga palotsa o le sui le sa mo lunga pe tele ona palotsa mai le fainga palotsa atu po le general election le sa sili ai ia matulanga to tele ai palotsa le fiunga ya le manu ma wai la le sui na ona tu fai lo la ia le o le pai election le sa fai nove ma po le pa fainga palotsa la ititi e na mai e fainga palotsa na ele ai sisi o tama itsa ina na manu malo mai sino fua o itu malo e fitu le sa tau ba pe itsa ona la ele ai sisi tama itsa isa manu malo mai le fainga palo tsa dia sa tau sa ilia e loa lal tama itsa ai e pito silio na tselia na palo tsa mai le fainga palo tsa la ititi man tso mai la asiatsa o loa iai ia li manu mai le fainga palo tsa tselia general election ia le lau fa popo ai ma fa angasi ali le sa manu malo mai ile fainga palo tsa la ititi ile by election le lau atu o no ai la tama itsa ai ma fa atu ai le ono o lo tsa la ile fa vai ona o le fitu la le o iai pe o le on tata o le sa sa no iai le fiunga le minister o le vaenga la fa
pui tasi ti. O nai e tau tala I lal whaavai. A whaapea e whaile whainga pā lotsa I se no fua whaetu malo, constituency seats. E peila o le no fua whaetu malo, le sa ia ia le whiunga ia liota. Pa mai le vaenga le whaavai, a whaapea e whaamawai mai ia le suita maitai. Ai te ua toi ua whaile whainga pā lotsa, ai toi whaatungu e se ali I lea lana tū lai mai ai ia le whiunga ia te Nina Crichton. Ai whamai lai whaavai le vaenga lea, a whaapea whaatungu e se ali. O nā wanoa loa lea o le na maua loa lea wanoa, e toi whaakupu mai se sita maitai. Ina ia whaamalia le vaenga wha tasi, pui di. Lea la iai le sui whaakupu loa iai le tamini, loa leo na mafu o le fitu o ta maitai. Pe a tonu se whaamamulabanga a tonu e sosoani I le mata upolo o lo iai le tatu tanuanga le afiafi nei. Asiata po tau maua mai le tūlanga. Ia, whaafitai o lewa manaia la le whaamaninonga. I lona whaataitai ngā whaafai fie. O le whaafesili lau te fia whaafesili e tua I le tūlanga le. Ala ua manino le lau manino. Ina ua whaamalie ina le toa ono le e tala noa mai ei le whaavai. Whaamata o iai se mo o mianga e tue whai ei la malisi vaenga lea. O la ua lea whaafesili. O iai se mo o mianga e te tau waina tue whai. Ai pele ua atoa loa le ono lea na pisa mai ei lava ma le whaadiliunga which is tau te toe fo iai I se whaamaninonga. O se furu pasengere le. Whaamata e mo o mia le toe whaapopo ina ia fitu. Pe o le aso wa nai e o lo fasilia se ata atonu le vaenga tonu a le rua iei le whaiunga. Tu sai le vaenga wha le tasi ABC o le vaenga wha tasi ia o le tau tala le whaavai e te tauna iei le se furu pasini o te maitai. O na saula e le o le si vaenga ia whai me ia awala fo I le e whakupo e te maitai. Le lau e visili mai le ono te maitai le wa iei lono winga e le tita atu se fia sa au pe a tatu o ai e le mo o mia pua la si sui whakupo. Peitai. O le vaenga wha lava lea tasi pui ti. O le la lo tala mai e le whaavai e mo o mia pele iai o le additional member. So not a constituency member, additional member. Ona o lea sa whaile whainga pā lota le sa iele e whale aluku. Le sa no fui e leota. O le tamaitai. Whaatumu o tulua lea li. E ta taua a whaapea, se tūlanga whaapea o se constituency seats e a foi, e tūlai mei se li. E ta tau lava, e lalo le process lea of substitution, e ta tau lava ona iei se sui ta maitai. Lona winga la, a whaapea e toi rewind I tua le taimi I le a foi, taimi sa whaia e le tūla whono lea. Sa ta tau la le whainga maa loman pale meni, ona wha A, B, C, ngata e loa. A o le mea lau tupu, ua iai la maleti, lea la sa ta mawhai le whai unga whamasinonga, ina ia whaamalie le vaenga whaafati, lea lau a le afu le sui whaakopo le wa iai, le watu la ima iai ia le whionga ia to matsa. A tonu o se pōtali lau si. Manaia tele, manaia isa whaakopo lo whionga le minista. O le mana I tele le whaamanga te matai fo mai o le tūlanga le turem. Nā le paule e ala o whaapopoi. O ila le atangi ai le tūlanga hoi lea I le vā le tuto tasi o le whaamsinonga. I le whainga o lato whaiu. I le whaauinga ina o le whaavai. Mai le whaavai na pasia ele palmene. O ta sa o tira ele ialu ne mawhau I le whaaliunga na o mai ne mawhaamsino. A le whaaliunga. O lai mawhai e le whaamsino e la tau whaaliunga tu la fono. Ona whai. O me sa o ia o le autu ma le ano le vaenga le whaavai. O le 10% mo te mai ta. Ia na tatu amata mai a lima o ia ono. A le o whai mai whai unga e fitu. Ona mawhua mai la lau whai mai whaamsino. E ele ko vaenga len ko pasia. Ko ke ka pungia. Le tu te mai le whaavai. E te tau na whaatu mo whaapea. Le alo la wha mau alo la mano whaamsino mamelo. O ile le ongo se tatu mtau. E fitu. Asiata tonu o se vaenga tau foi o le whai unga alo o ia te tonu anga.
o lo atonu le sa fai le whamasinonga i whamalia le human rights ma le gender equality. Peitai, gender equality e lona problematic for ilia o afa apia a tato tu sa o ala le gender equality o le gender equality o le ava no tu sa ai afa apia la tato tu o le ava no tu sa o lona winga afa apia o le fatita inga afa apia limas fulu no for parliament Samoa au le tala no mai fa apia le saona ava no tu sa lona winga e tauna luas ful lima tama luas ful lima ali ona maua le ava no tusa ai ole mele tala mai fa vai ole additional membership ale o sui fa popo tama itai lona winga la ele o se ava no tusa ai ole me fo ole upu fa perta ni fo ole equity ole saunia o se ava no ina ia mawhaiona si tia ili tū langa malwhainu mera o tama itai i to tonu palimeni ina ia mawhaiona lato i avia lato masui e represent ai ia ili to ateli fo i o tinama tama itai i tonu o Samoa lono winga o sisi fo i vaenga na e tawana toi sila ia ili e whainga malolo i tato ia nei po le tama whai e su le ava no tutusa gender equality po le su o le gender equity malo whawhitai e te ilo lau tala. O le matua maali hea o le mea wo i eri tātou whaasoa. Ai maise lao le malama anga. A walanga le wa tātou o i loa ina ia vali mai ilunga. Lea fuanga la wa le tele le au whenumi ai. Po le ale mo mianga wa whaupopo e fua ma le sitasi lea. E mawhai lao na whapea antu lau tala. O le ala ua matua i identify la vai le whamasinonga. Le vaenga lea e tau le o iaise ta mawina o le whaavai ina ia pā pui ai e ngā o le lima pe ngā o le ongo a o le wasaua i malesi pui lea whawha 1D o le ala e ono avanoa le wala i ona fitu e mwhai ono whapena lau whametalanga lau whionga tamatai fo mai sa o le lava peona sa no le whionga le minister e iai vaenga fo ilia o laena pe manino i vaenga mo ai o mai vaenga muli ia o le pe e tele ia le vaenga le o atu ele leona ona fa atu ona ta mau ai le pizza ele sta mau ia o lai matala al fitu e ma fai ona toi ma wo toi ma no lo winga la o te longa o le o matua mau ai e fa masinonga i fa liliunga o atu tupu ai foi la fa matangi li wo va le to fa i le pale mene mar fainga malo wa kaulana sila il vaenga le alo fe minister esa ole ila vola va io le fa li wina le famsi nonga le o tau no ai na mata mai lima o no fit ole mela e fa pine le famsi nonga na fa unga wa it's tau so fa unga tau ana i se me o tu la fa pine le mele te fa ali mai ele fan tau no le la fa mai lato ole au tu ole tu la fono le na ma vo il parliament ole tam fa to tele fa no ia tato suite mai ta o mai tono le Maota le lana saulo fa unga mo le no noi ole au tu hona fa li unga na fa li o msi unga ole fa mai ole nganga na tu la fono le e taula ona round up for le instead ole 5.1 ia round up play le numero so ole no suite mai ta le hoi la wa sau i le mele le fitu ele o ise fitu i to tono ole fa vai ele o ta mau va pena pe o le lima le na ye a o le ala ye le vai ngor tu la fono le fa mai tu langa le sa no el te mai fo mai pe o te mai ta ina malo mai o mai to fa ma vai e tu fa tu mula sa pe malo e tu sa te mai ta ina le van le la fa li o malo fa mai ele o mal ta tom ta o no le tu no fa vai le tu langa le ma fa a silia to vai lo le numero le o man a va to ye ma to fa o le a mau te sa ma vali i le nganga o le nganga autu o le tu la fono o le fa to tele ino fa numero o tamaita i tono le mata pe ona sa no la le tamaita i nese se ngo me ye lo le tan tu titilo e le panen po fe o me ye tu pe tu li uma me ye le te meta sia ana fa pea la fa te tainga ana fa pea e le malo mai fuiono tenina ai toi malo mai se suita mai tai fale alupu o le ale tulanga o le ai
fa wa pe mai le tanto malo longa ko e fese kofi o vai o le ola le malu mo ko o ve la in ma o ne io se ta difficile le pe mai el tanto fa salongo fa pisini sine a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisio atu moto le Pacific kai pe yo fiti matonga e na o le Tasi lava le market te mo mia le Tasi Market. Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua fo I a te maisi me tau mafa mai le moana. E pei ona uwhai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tamo le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A wha fetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ya leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Fa pe foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar fable mole. Tai. Tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe I Tasi Market. E maua fo I pu mo whaalawe in bulk I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umala fa tau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu mu ai alo fai nei o tatu ai ngai sa mo o le fia ngai Markovit. E iai fo I le lato o danga ua ta o le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai sa mo ai le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a renga te leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūlanga pitusili o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa so fua tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ile wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le te wherua I mala o telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash. O na inu e dor tamā o le ainga. Whaatea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua langa le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Toi whawhera I hantu I lau whaafonga maua le nei vaenga o le afiafi I oe. Toi te liu mai e whaawawino le tātou porkalame le Tautai iae le unanga lau BluTV. E aru le tātou malolongo whai lau whaafisili lea. Whaamata. Ana whaape toi tūla I mai la se suita mai tai le tū malo whalea lupo. Pe koe ola I tu ngā mele ama le tūlanga le sa wai nei ufa popo o fitu. Ia, so ufisili Taupea, lau fionga I le menista ia po lau fionga fo I le fomai. Ona so rufini ngalo. Whamatala activate le tonu lea na iei pele ai. After Asiata, a whapea o le sa ana whapea whamawai ia leota ai tu lai mai se si mai tai. E le mo mia la le activate o le siva o le vaenga fa tasi I awa le ufa amali e ina I le tamai tai le tūlanga le Malo whaafitai. E so whina ngā vaenga le atau tere beili si tu lau whionga? E tu sa mana tu ma le whionga le tamai fōma. A o lau tai whai taula I le whaunga peo na whaamamlama hoi le tamai fōma. E se le fino ngā amata mai le fino. Ai uma mai a ka amilo mai whapsi ngā le siku a sau mai mere. Pero mena lu tu foi atu ya. Pe wale sila va ai na ole tule na va tu le fino nga. Ile ono ile 5 pasene. O se furu pasene o tu
A ua mantua ai mai o io uma le sila ale whamasinonga. I tūlanga o ke loa lewa tango ar whamasinonga. Ka ngō sao inga ia whai roa se fufuanga i nei tūlanga o nei toi ho atu i oile. Le so rufina ngana. Sawa wali tōna whamasinonga tūlanga hoile a o lo le whaaliwina o le whawai. Na mātou e whaaliwina le whawai i mea la le manino o se tūla whona mai le il palmini. Ma o se tūlanga tāua le foi le tātou atunu pule sa oloto. Ma atunu le tātou hoi le o le whawai tustusia. Na wana o le pe o le pui ngā leo tātou pe a avel fino. O i le whamsinonga. Ia le lai sau le whai unga le whamsinonga lai ua whaali a le fina ngā lo sa oloto le matuto o tasi o le whamsinonga. I le lātou whau inga ina o le tūlafon. Le la ua sau e lo whamai whamsinonga ia. Eile vaenga le tono whaavai le whaamaria ina. E hui tau tele i whina wina mai alo ia hoi whina ngai wha tofu mai tonu sisi i sui. A rewa mena pisinong. E le itali inga le vaenga le o le whaavai. A o le tatia mai le whaavai. Tauna tali le vaenga. Ma lo whaafitai. Asiata o toi tuali sanonga le fionga le minister. To se pe o le fai unga le whamsinonga. Le ua tangi mai e pe ona o tā ua le amatanga lawa. E iai le vaenga le sa e le i atu atona. Ai sa iai le avanua. Sa le pale mene ma le whainga malo tau roi le avanua. I tapuni e le whaitu o lea. They had the power. E tapuni e le whaitu o lea ina ia awane i. But e lauti le i tapunia. They left it open. Ia lea lau whaaliu mai lo whamasinonga mai. Ia malilia. Lea la amako kapungi e whaiko. O e wha umai si vai. Ma lo whaafitai lono winga lai atangia mai. O le vevesi soro i linga i se furu pasenge. Ma o mai ngā kairunga i le A, E, I. Po le A, B, C. O le ngata ia ina le sila. Ia, walanga wata. Ua le malo na ila tau le whainga malo tuana iatu. I walanga i risi si whai mga malo e se mai ai. O lea laia wanoa ai malalo i le pui 1D. Lea laia i marvaenga. A le o matua tupu lapa. Ia, tatou mei mai la ia. I le tūlanga se a mai ngā solo fina ngā lau songa tamaitai fō mai. E a whapefo le fionga le minister. O le a la sa lua sila i le ta o tonga i ta tauna ta oto ai le whaali li wina o le neise furu pasene. Ina ia masolo fina ngā ina ia awa ina i toe dūlai se tua inga mata upu whapene. O le a kongu fo i le whaali li wina i o le neise furu pasene e tala noa so o ai wha mole. Pastai Asiata. Lo uia manatu na o ma o se o lo manatu avatu from a political perspective. Mole saunga le mu ma le faia ma le ami o tonu o le anga i luma. O le ave ese sa o food paseni. O le ave ese sa o food paseni. O te iloa o food paseni le sa tu tonu ona o se fautuanga mai le United Nations ina i le taimi fo i leo le ina ia whaatu o tele ina ma whaatu pula ia le whainu mera tamai tai tonu le whainga malo Samoa. Taluai wa leva ona saini Samoa le convention fo i lea on the elimination of discrimination against women. E peita i wa leva na saini. Ai le i whaia lawa e tatu malo ni tūlanga fo i leo ni tūla fono ina i aloa i ai le tūlanga lea o le whautuanga la le United Nations le o mafua ai le whaupopo o le 10% i tonu. Peita i la o le whaupoponga le o 10% le ai le o wale manino ai o le toe fo i lai toma toe te poe tua i le tūlanga fo i sa tū la i mai le tausanga le o te a ma le whaiunga le whamisinonga. Ta ilo ai i solo fina ngalo Asiata Faualo ai te au lava ia o le ave ese sa o food pasini ai toe fai ni si vaenga fo ile ma ni si tūlanga ina ia ma fai ona encourage ai ma whaamalusia o not whaamalusia ina ma whai ona whaatu o tele ai le whainu mera o tamai tai i tutonu o le palimeni e fo inisi a wale whaina whai whaate ta inga i ave eses le se fulu pasini ai whai le tūlanga fo ilea ka o le candidate quota o le candidate quota la po o le quota fo ilea mo suitau wa o se a whaate ta inga a whaapeo o se vaenga whaapu whai a whaapeo e to ono ia suitau va a se vaenga whaapu whai mai le ili isi tumalu i lalo tula fono le candidate quota e me whaina whaapea le vaenga whaapu whai
ile to ono leo tato sui tau vale yai e te tau na tolu tama itai tolu ali o ina ima faila o na maua ile ava no tusa e tau va fa tasi tama itai ma li ile isino fo se tu malo ole si vaenga na me fai ona fa tino ia policy foi vaenga ole fai sa o lava o fai no mera ono fo e mawhai ona whaawanoa mo tama itai ave ese paseni ai tu sa o ia no fua e wha atu atu e tama itai whai tu langa le ia te au e ave ese eliminate ai le limitations o le afo o tu lafonu mai e pe a tato sila sila fo ia i na tunu o le se full paseni pe ia te au pe sa avea ma se so soani mai o le mau se upu fasa mo e pe weaponize sai ia tinama tama itai bears full percent le ia ka kia I ka ko au kafa a alu fainga pa lo ka e le fale ko pe la fainga pa lo ka le ngi unga ka ko apa lo le ia mai a ka ko ia ale se fale tonu ia tatia ia ele yango ia ai ka ko fale le ai pe fa pe is full percent le if we need it if we don't e pe ia tia ola ia e pe ave ese las full percent ona ave ese ai le ole nganga fo le faonga pe yo se au penga pe se au penga fo le fa leo e tau kava mai ai se me ono mo mia pe aka fa le kong sa ole le la vala sanang pe tu langa la ave ese mai lola ia paseni ona ave ese fo ila ele malanganga la o le fa penga ina o tama itai ai fai le ni tu langa fo ele ina ia mafai ona promote sai ia tinama tama itai ina ia mawale le fo le motindo le confidence fo ele e mafai ona o campaign e mafai ona avela tama sui tama itai o pe tu langa na o tele o tunu o Pacifica ele ni tu langa pusa ole e o sa o lava ia fainga malo I lalo tuanga le malo so katasi ile fa apia mai te taona faile gender balance me fa pena ai ele o nga itonu lava I meo lo tupu I tonu communities fa le leia vai no mona o na faile lo dia o na faile platform fo ile empower ai ia tinama tama itai I mawhaila no e avia masui a whai puli pe ole o so na ia manasu ia I le fafsilia set malo fa vitai telo fo se tai mi fa li ficha finga ngalo fionga le minister ai fa vitai lo fionga tama itai fo mai e sel fa tupu manatu lo fina ngalo o lo winga foi o lautala lenga wa e sauno a walu la lo ma fo lo fionga le minister o foi le siu te pia mai fina ngalo fo mai Kelo, ai lo mai hasta o fa yo le se full paseni. Lenga wa lo ma fau. Ile vaenga fo ile le taulangi e mingi ska ma fai pulo kapingeka. O le pule o lai tangata. O le pule nga filifilia mai ai mantou le Maota le nei o lai tangata. E a te aunai. A fai ele se tu la fono pa pui ai le alo se tina e tau ba. Ia Malilia ile unga le ai uma ye pa loka ole u fa ali finga ngalo pa le fa to fa la inga le tu ma lo ma le nu e kasi lava ya pai o le manguiar ka uma fa inga sara fa te inga nga ngi ngoi fa te ta ai ole ali li fa pe ya yoni ia ai ele fa pe fo ile a me ole a mapu e mai se fa pe ole le a mana ye no tina io e mata mai tai se e ku mapu e le tūlanga I o le au nanga o le funga la au e matua ma tala ma manongi sao fanga wa ya ro fo ya ngi so fuanga e li fa le tele e ro fo o makwa I la ku ma lo le pepelo ka o tu lo lo fio ile tu pa fo ile o tato wadi nga o le viria ka se lo ya tu I fa ta mala ile tu ma lo pe ya ma lo mai o ile e silia le ro kingal ai tu u la vai le tu no ile la to fa la inga o le luo le si vaenga wa mana tua ona va tu le se fina ngalo le fio minister a fainga e kau ave pa sengen ia le la wa il fa te inga le sa di ma se furutas le la o saungi sa ka uma fa popo a le o fanga ilunga se ka ko ami o le boli ma fa a uma fo ila le fainga pa lota ile si lima tausanga sao uma mai ngi ali fa kai inga sao uma mai ngi ali se lima fa o fa popo fo ila le sfik pole ongo pole lima e tausa o ele me no winga e alua o le si luas furu tausanga ua kala mai fa fotu lo ngo for tanto parliament o le to sa fa si o lo ye
ua halu I lunga le numero ono le tau wha amaliai no le 10% le au la so fina ngana lo whionga minista. Asiata mana ia le manatu e whaali. Matango fia wa ia whina ngalo ma le manatu le whionga le te mata I forma mai e aulo manatu I forsanga ia na forsanga wana folosia le whionga te mata I forma. I lau titilo au ia. E matua langolango ina e lo manatu tūlanga lea ia to tele ia suiti nai tono le Maota. Ona e talia lo maho faule tūlanga lea. Awa pea ole I lo wa maho fawa au ia to vai ngā au ia. O le pale mene o Samoa e tauna fōlinga, pei o fōlinga o le tunu o Samoa. Ia awa pea lai 5% e tamaita I 5% fin. E mtua talia lo maho faule tūlanga lea ia wha pēl maulunga numera. O le tūlanga le au e lo maho fau I le 10%. E white na I le maho faunga e whato tele sui tamaita I le awala lea. Ma le tūlanga o le democracy hui le palota. Whata ingala. O le pule lei tangata. O le palota sao. A palota sao la tangata o le tu malo I le sui, I le vār sui tamaita I ma le sui ali. E palota o le sui ali. Lau whaali la tu whina ngaro. Ai a titilo lai tangata I na palota I. E tai pōlinga 5% tangata I na palota. O la hui la tō tele tamaita I leo palota ngā I le li. So, o le temkalasi ana, o leo sao noa le tu malo, o le la tō palota, ai uma e toi hamatu la fun. Patani, o na le lava sui fin. La sui tō fin ngalo le, la toi mai le tweet mata I le na le manuia mai I tō palo. E mai toi ave tonu I langa le a kōr kak supseng ya. Pero tasi la le tūlanga hoi le o te vai le. O le tūlanga o te fia tilo au e whaamaro sia. O lea wa ele fina ngalo e whaato tele sui tamaita I tono palmen. Ai I lea manatu maualunga, ma wha moe maualunga. Ai e ngā luanga tauna whai lalo rele o whai e tauna whai. Pe ila mele o tele o nuu Samoa e le mawhaina, e le matai e le whatanga e lato o nuu matai tamaita. Tele hoi o nuu i Samoa e mawhaina matai. Ai le i sau whai ngāri. E whainga tā tele na alu le mawhau I a palota in tamaitai. Pe awha pela o nuu ia. O le lato a mawhau pe second class I tamaitai. Ai a tātou wō le oranga masani le aso. O tātou tinana tātou ola meo lātou whai unga I a tātou whanau. Pia o le mea leo o se vai le e tauna halu le ia le malosi. Ia tina e whapea maho whau tau tangata. Ma wala le ia to inga me o le boai o le whainga tāla ni. O te whatu le apunu nei lunga rinpa I pua pea o nuku I whapea o fia poko whau ala mana kapa. O mea tauna tala noi. I toi ngā lawa lunga o mawhauwhaunga ia le mana o ia si le numero tamaita. Wana tala noanga o le tūla whono le. O le telu isi te no whaalongo i mele o le te e o le sui ia matai tamaita I ma le tūlanga ho e le iei whono nu. Ai whaatanga na matai. Ia sa o le tala mai na ngā whaita tō whono le whaita tala whaatama pe ai. O le vai o le manatua. A wha pe o le whono o le tato nu. O mea pito sinita o le atina o le tato nu. O le ane taimia tala noi mo tala whaatama ia. E ise tāu o le name. E ise mea. Ai pe o maho whaunga ia na ria e whaatanonga. E wha... E longa I whanau no hoi tātou o sao, tātou tala noa me le tau te mana a whai. A wheo whai o le tātou palmene le o le me le tau te mana a whai. Tātou o lai whai a mea. Ia whaatino al tūlanga lea. O le tātou wha moe ia matuato o te lea tamaita I tonu. I tātou o lai amata mai mea ia. So se ala whanga, tauna na maua le manoa tamaita e matai ei. Maua le manoa I sa whai nganu. Ma maua le manoa alu e palota. Tusa lea ma le matai eli. E peo sio vai ngā lea I le tūranga ianga e langana o inga le whingalo le maita I fōma I awala hoi e se vai malmela le super sen e sa ortala mai e fōlinga se me promote but it's insulting for one ai fōlinga piece of promotion ai winki a o mana o lo la fa tūlanga tutusa o la le mele fa di mas fu paseng e ku inga ngi kama winki singa kama I se fu paseng e tau fai o se tali pupuni ia e fa wa ka ko por kara ko fa ku muy fora ki io pe mai tanto fa sala no fa pesi di sine. Hi, my name is Sora and I am from South.
A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo'i ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whae. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahuu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. Le lava papale Samoa, ioi, o le utatou woi o ngā sami fo ile, ma le tua masani ia, ma tou ma le sunga I fo ma ia, me so le fionga I le minista wai o mako umo savai. E ala le vai ava le ngā e vai a polima mamanono. O le so ua ia kakikau mai vasa I le sikai mi mai anere pa fonga Samoa. O I nantonua le ua o yeli tantou a ua manaia, I lau fa fonga maua. A o tatou tala noa I lau fionga le minista fa pe fo I le sunga te maitai fo mai. Ia I tūlanga o le se furu pasene lava lei ma tūlanga whapena. Se tātou mua lava I whapea mai pelenga ma e whea ngainga fo I o lo whafonga mai. Ia o tātou tau mo whai le tūlanga whapea o tau whatuatua na I lo lantu tau. O le ale tāua. Iyo, e whaiwana whalau tele lau whionga le minista ona whapopo leo le whionga le tamaitai fo mai. E whaataua maono sau whanga ai le tele o tamaitai tu tonu o upu whai. O le tātou whai ngā malo e mese le palemene o Samoa. After Asiata mo le sini ma le mano. I lau titi la au ia le tūlanga le pūlenga hole a wha malo sa lo tole Tautai. O le tāua ia o le fōlinga o lau pūlenga o le fōlinga hoi nā lo atunu. A wha pela al mele a 5% o tātou tangata o te maitai e tau hana fōlinga wha pena tātou palemene. Foi le manata o tū ma le matutiringa o tū le fōlinga o le palemene tau. Matulanga hoi la i manatu whaalia I le whaasoa ina o ta maa ainga ia ma le whainga o tū la whono hatina e le tatu atunu. E tāua ia o le iei o le leo o ta maitai. Wa le si o le vaenga leo o le tatu o le tatu atunu. E te tau ona I le sao o le tatu leo I le whainga o tonu. A whapea lai le eise leo tamaitai a hoi le tūsao I tono o le palemene.
e te o loa hui la i tua i fo pe o sao le fautua a le i tu pautina i tu la fono ia e pasia ma manatu ia e amai le palmen i le faso ina o tamawa inga manatina ina o le sinu o le nganga utua na ia maua le manoa tu sao e amai e le fina ngalo o tangata ia o le tatu o tunu i tonu o le palmen o le fono pitusi la lenta o le latina o tunu pe o se o nguna manatu ai vai i le tahua o le il stau na to tele ya tina tonu le mota lau soka te fo mai bro fo tiro mai so fina ngalo Tautai Asiata, o te piyama le whinangalo o minister le tāua ma le sao tāua o tina tonu o se whainga malo o tonu o se palimeni. A whaape e wawai mai le titilo mai le tūfo i lea o po benefiti po tū le lei il tūlanga whaapo kiki len sau noa le minister. E mawhaiona wha leo ai tina o tama i tonu o palimeni. Ia ini vainga fo ileo la te sila fia e le lei mo fai ona fa le lei ai ia au nanga ia nga tonu la vai tinam tama tsa ia le nga te leo alu ma fa na awa e pe o tinala mo tama tsa ile te le la te sao le nga te tonu ainga o no ma fio anga o e kalesia ia le watangia mai i faululunga o matanga luenga ia le fo ilawa te la asia e sa mo le si matati alea o le si tio final merit na tonu palimini ia ilalo o le tsa inga ale safa apito o se o tulanga la na atonu o wala vani tulanga mama ta bufo ile e fa apito i tinama tama itai ma fa le lenga o no ma fio anga o le ate lela ia isi sauta o tama itai wali wa ia yo la to sui e a foi e representing la tonu palimini o le situlanga se atai o tulanga fo ilea economic benefits pe atitilo mai tulanga le e mawhaiona ave ai ia la tofo i sui tonu palimene ma whaata ita inga le lei fo ilea e mawhaiona tia ia le ngate a inga no ma fio anga ai e mawhai ona sila atu tina matama ita i nu itua e te lelo la tau sao i te tonu o le atina e ina o se atu nu pe o tulanga na e tāua ele la ititila le sao o tinama tama itai pe le na tatu tāua le amatanga e te lela la tau sao e te tau fo ila ona fuel te leo le sao leo tama itai ina ia tangia mai i tula fono o whainga pālota ina ima whaiona ona pe ona sau noal minister ina ima whaiona ia fōlinga mai ia le whainga malo e a represent ai ia fōlinga i le to telio o tangata ba lo fa tai lo so que tai fo ma e tu sai o lo fa so me se fo io le fionga le minister a o lo fa so ma tala le meta o bule ai o to tongo ma ele si fa fisili lo ma fo o ta tu tara no a fo ile se fulu pasengi ma le tu langa o lo ye nei ile tretongia inga i upo fai o le tanto fenga malo o le aso lo fina ngalo le tu ai nga scenario le la o fa tai ia tua e a fu ai se manatu pe fa le a ke le fenga se fulu pasengi o lewa umana filitanga ngare to fa pa io o le tu malo po fio anga o le a sausione ka ko fa ngai ngoia o le a faisione ia e fai masui tau ba o to fio le tu malo ai alu aku sionge uma enga o laki aku ai masara ile e ala se furu paseni ese pa ki o sione HRPP o sara e fast as fatitenga ale ala ona o sao atu wai malesi to tonu ele ona o le finga ngalo le tu malo a o family ingo se fu pasenge le e por finga ngalo kula fongo o ai o visiri mo so ro finga ngalo o ai le fai pule komu e kakaula nga ave ye ile ona le o le fai pule filifilia nga ka filiere ko fa lua o le aso ro finga ngalo e se fele ko inga fa inga ai me se fo ila ele ono tutupu ya la le matua fete e nai mafi nonga male vai to tono i tu malo ai me se pa ki e kula i mai ila o to lua la so no fina ngalo ameta mai lo so ngata mai tai fo mai fa bol Asiata afa pio scenario le te au mai o le o te no foi tono i tu malo i to lua o fai puli a atua pio te malo le loto ele vale awa foi la le la o fi feeling of foi le a wa watu i fai puli le tali mai ia
ona o walu ona o tali mai le o walu le si fai pule le a tonu e tali mai i lo mana ai o le a foi o se tu langa a tonu e ai ona i tu le e ai foi lona i tu foi le tai pe e fa le le o le tu le la le wa le na tatu ta o e mo e fa ta ta la fonga ai o le tu langa le o le a ele tasi o le a lua ia fai pule lona o le a sa o isa o le a ai luma ai mai martalu sa le la ai a tonu a fa o wa le la lua i tu malo le tu foi le vai o a le pata tu pai lalo ia ma si ma so si tata tu malo o i la tau a tonu la e ta tau ona umai fo le lima tau sanga le a matua mau tu wale ati na e yo tu malo e lua wale le tasi ale wa lua la tu pai pule ole tu langa leina ma tu langa fo ile ale le e mo ilava ele tu sala ala ba in fa fai ai ale le ma fi o ya e manga lu fa tasi fai pule e to lu e tono se tu malo o se matua o le a tangia e se fainga malo le le o le a tangia e fo se le te leo le sao o fai puli e to tono la to tu malo wa le o te le va no fo le e fa le le ia va nga o le atina e nga o la to i tu malo o se tu e fa le e pe ia ui ele e a foi ko so tu langa foi le tai peila o le a fa nga pe ia le ala to e si fo tu low e ia manu malu le tu malo o ele o se tu malo e te le pe a fa tu se si tu malo a te ale wo luo na sui ai au si tu malo e te le ma to te le o la tu tanga pa lo ta o le ana le tasialo la tu sui o le tu la na e o se pole ya uia o se fai fo ile se tu langa e koi wa a fa pione le wo lua ia tu malo e lua e lo no winga le e si tu malo fo na le no fa pia ka fo ilanga lua fo ka ko ia sui le si fainga pa lo ka le asa tu langa fa pena o lo la na pole ngai le tu langa le a tu langa le a tu no le am fa na fa la te le le minister ia o la so finga i wala ngolo ku malo le ai te moritasia le fua ia ai nga la so finga ngal o le alo na o ani tu le yo le nei me o le u to alua ia a fo ni ona tu fa le ai mai se pa ese la parti ia fai pule suina i to alua o fola sia le tamata i fo mai tu langa au tu ai i le lima le pa se vai nga hole ta u le vai le tu langa le il to nga melo tu la mai o fai numero voi tono le falle e te taua na mautinoa fai numero e li amata inga pa mautinoa numero mota o le tasile sini au tu o le mele o le democracia ai tato vaila ele vaanga le ese uma fai numero e ono tupu mai o le la o tato i ne lima sulfa ia suile o tutusa Paula mele le lima sulfa au lai le vaanga o le te le tura tu numero lo le sima wa na tato mai nei lufu le o lufu fitu ia ele lo pola le ko cansola ko fainga par ma le mele tu la imesi o na tu vai le tu langa le ile tulanga foi le filifilinga tangata le lau filifili tangata ile tangata mana o ia fa pera sa filifilinga o le ali ia ai to mana o mia fatu e o fai pule e tu sa le ia lo sa mo lo palot ai ata to o la tulanga foi le fa tangata ile mana ia o tangata le na man malo o fenga par pesol e o unanga fa singo ile ala fa ma la unga me o mai kusa le ya le o ele se ngo pe la ti va ya o una na tu sili mai tu malo o se la wala ta milo mai pe la ta ile tu langa nga ele tu langa na pe ma fo tu langa pe ma fo pena a le la tu langa ti lo ele ya wa ele mane mo ta mai ta ile le tu langa o le va pe e inicia wala tu fa ina ne e wa te alua o le tu hoe on maulunga e vai mai tai o to te le ta te vai very capable
Ai o le mafua anga le o ita le to te le tama ita iwhainga pa o mea lana e tauna su e ia o ele manatu. Ia whaila mea ia whato sina ia tama ita. O mai o whainga pa. Ia wa arua nei la ia whapoponga le whainga pa. Tai le o menta mai ta ele star. Ia lala le winga o le tulafu. O la whatumu la whatumu ai le intanga tai o le whainga pa lota. Mana ia foi le fala tele fa tupu mana tole fionga ile minister wa tasi foi la lea vaenga taua ia wa e na te mo mai foi mana tu inisio e ise fa pe mai se e mana ia si tinale e mana ia au le lavi ele o la tu tele no e ia malave ku ngi me matula ngoma ia ai o le si vaenga tato tele se mata upula bolo tatu tala noai ile vaenga fo ole se furu pesende matulanga fa pene ole aso ro fina ngalo ole ala ole wa identify mai ele tula fono o ye fa masinonga le vai sua le nga ese marmen kirkiro ia ile ongo ile se furu pesenge le ale to identify mai ma to fa ma oti mai lele ma lesi a ko reta no fe pulifa le vanga le e ro ia lunga mangu mela itulanga fa pena ole asa lu tu olalo ina ia aua ina i ono toe tūla i mai le tu ai ngā mata upune i le anga i luma ia ma tātou me i ese i loma le vaenga o lo tātou tala noa i le ni vaenga o le afia fio la se tu alalo e bese foso rua fina ngalo ia au fionga tiro mai fina ngalo i te amata mea Asiata se o te po itasi ai le lau sa nuanga munbuli a le na fai I fai pule to lua ona o toe mantua lava o tu malo ye lua lo ta I lua la to sui pe ole a veala o le lua sui ole a tele ai fo ilala ia nga duenga a fai pule ye fai I to tono le tu malo le winga la fam salanga ole a tele se tu langa fo ilea ole a tatau ona nga lue ma faatino ana nga luenga fa fai pule tono le tu malo ina e mafai ona toe paluta mai ai e lona tu malo I le si fai nga paluta o lumana ine wa ele le ia ia fai pule ia te to tasi I ia fo I tu malo e fai na a o le to lua la ia ole a tama fai fo la tele fo la ia le pressure I fai pule ia to lue e nga lue ma faatino o la ala tuti ina ia in mafai ona toe paluta mai e la tu malo ona toe ole lau afsili sa tu ina mai pole asi au wala I mafai ona au ai ne toe tupule le tulanga le ia o se fifianga ia tia o asiata o lo lua fa atasi nei male fionga le minister be o ia tonu lava le ia fo I fatino le vaenga le ma o le fo o te doma no formal malama suta tunu o le sa ia le committee fo le sa Sofia la te ilo ina ia tulanga tau tula fono o fainga palota ia atonu se atono le au me a fai o ai le a fai le ai o se tulanga e te tau na fa mai o io le e te tau na ona takunia le vai ngali me fa to le tulafono ina ia awa ine to tupuni se tulanga fa pene I le lumanai e to fo ia lai I tato tatanoanga peona na mavai a fa pe a ss food pasini ia tatau na any alternative e mafai ona fai ai a fa pe e tu mau food pasini ia le atu mau e fo ila le ole tele le tension mo le anga I luma ai le label a tu sa o perfisili le ia o lana ia le matanga luenga a tono le a faiona ona fola mai ia o le a tono lava ia le te rafa e te le to fa mama to fa le pingo minister le e tu langa le asiata fa tailo sugale te vai fo mai io e fa tailo fa mai te mele le la o fionga I le minister le o fo ile tu la forno ma tu langa fa pena ia so fina ngalo o te lo le ale a fia fo matangi e tulanga o sofi na ngalo lo tele o le asa u sila I nai vai liu e te tau I lo na matua sa mala role li lea ia waina I tatou toe tau sanga o tali na itina po ai fo yo le tau tali pe o to tono le mota pele ai lo fe minister ba ftai ai fe ngata mai tai fo mai sa mana yan malu lo fo o to ave la no fo ai mana ya le o le manatuele na mai le finga mai fo mai o tali ho ile facili wa sa le finga mai fo mai o le wele committee le ilo na mata pule ma tulanga le no na faadi ava petuma ia va manino tu la fono ia une to ia
le mautinoa le sa i lena fai lo fino ai fa manino ai mana le forsanga te matai foma il turanga foi le e pe folinga silia tu le ave ese ai titulo isi awa ai lo le ia o le supersen ia la tatia le committee po la se la to fo toanga la to le la nga fa ho le ma le fa tal no ino o le malu la tunu po le atonu po fe tonu le mana o ta tunu e anga i tu la fo no o fa nga palota ia ma le manatu au tu le ile mana le na le fa to tele ia tina o mai o le fa nga palota Malo faftai. A telo no fina no mala malama. Manatu. O le ua matua motua i le vasa. Le suinga ula nei le papa i le tūlanga. I le maioio mane manino ai o le vaenga le ua awili ili. I le tūlanga mo le to telefo i lantou lena tu fesili. I le tūlanga o le ua saufanga ai ia le sa o le fionga fo ia tomata. Nora. I tu tonu, ia o le ufa manino e le fionga le minister mai se o le fa lau te lenga ma le fa maioionga le sunga te mai fo mai le vaenga le na o le article fafa pui tasi di le na la vai te lelo na vano a mai ale tatou fa salu fa business nei muli o le foi mai la ia so officially ia le fionga le minister ma le sunga te mai fo mai e lua nei officially se ko sia ki mai le tulanga foi le fa tali se unga al parliament ia le contempt of parliament. Malaysia vaenga. Se ko sa ilia. O fe wo ye tu langa fu le vaenga lenga e se le pilinga ave se ngele al malo. E se le pilinga fa sala la ungo penga ta fa ilangi le parliament. E se fo Malaysia pe ko ru pe fa pe mai anta tu fa sala long fa pe se disi. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo sila fia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Vaetolo, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Vaetolo to do my shopping. O le si tūlanga pitusili o le tāua. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le whaatau i o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa suma fua tau e le sia sa. Le fia po i sa we mo mawina le foi au ngā fo e ala mai le talo for voucher. Le wana whaatau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apasusi o sewa fine. Tos paro loa whaingo pie. A me se le te wherua i malau telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash. O na inu e nore tamao le ainga. Whapea tu lava le talo pa voucher mo le foi au ngā fo whaptai. Ma lua lava le taumpai. Whaptai talo pa voucher.
seki talo whawata. Jaimura watile o se fulu ma 5 minuta o te nei le tu lai ono a o manto faso ai i le proclame le tau te ia le BluTV le nei te mo la fia fi fa o wina mai to te liu malolonga ma le fionga minister o leo mo fale pui pui e su tanto te ro u Samoa le fionga Faualo le fau Harry Schuster le nganta ile o le songa le te mai tai fo mai Dr. Christina Laalaai-Tausa o le fo mai tu langa tau political science tu langa fo ia fautuanga fa por kiki ma fa to fa manino ia awa fo ia le matimatiga o fai o malo le o toi fo i manto wa prokalame aisa fa manusina na ia ofisili e lua mana to le au walu ofisili mo tasile nei mata o pole la vai ta o toi panga o fai fo isi ta umi o le nei mata o ile i pili fo ia ko le na alu le so enga le lo yesili ia mato e mauai e talu mai lava le manua e o le tofinga foi le na fa mava e ile foi sata i ulunga le ofisa o fainga palota le komsina ai arua tu le tulanga foi le o le avea ma come ma prestine lango sua al fa songo fo sua fa e le uto e fa mava mai e ai o tulanga la le uto tuli metanga ulo fionga minister fa pe foi finga lo songa te mai tai foma o le ase tulanga pa se update mai o tulanga o le sa ililinga le committee sue ai pe fa manta foi a fa maonia nei tulanga e ongo alu ai se fale pui e ono pa use ma mafo nei fa salanga i se tangata po ni tangata na fuai fenomia ile mar fa se ingol tulanga le so finangalo baftai Asiata o tele i faitau tele i loho pole ale tulanga o ele li poti al committee paule mea mautino o mele le teilo e kolu kopi ese o le tulafono na saini umala ele amalu mal le fenga le amalu malu e tulanga la ele matuia tulanga le pa pe va en o pili ele io o tono palmene ale o saini pe o tulafono so tulafono e alu lo tono le palmene pasi el palmene o le tulafono na le ai la ni swinga na to fai muli ane ai tu mai va pe o tulafono na pasi el palmene ai le o tula e matuia la tulanga le ma le o sala va fa pui le ia molianga ia I lo suia male suia hoi ala le talfenga male tulafono it's forged male fa mai o tulafono le ai le o tulafono le pasi el palme o molianga fa pui o sala fa pui o mai el fam sinonga martulanga na o e fa pe fa o se suanga suela a fa pe mo se tulanga fa pele e tulafono le no winga o le e ele tangata o na fa se tu ma se anga ile talfenga ma tulafono tau fa se mai fa pe o le tulafono le pasi el palme le tulafono ma ro fa tai lo finangalo a lo fiume le tai fo mai so finangalo ile fa fsiri le fa mon e tu sama mama nato male me fiume le insta a fa pe e va ai to ala val tulanga lena na fa tino ina wale sa no ni sta tolu to ia kopi ese ia tia ui si opo fa fango fia e tama fai fa matala le tulanga o si tulanga tau fa se e le ngata na tau fa se to tonu lava o le pale mene o si tulanga pito silio na mawalunga I tulanga tau fainga o tulafono a o le tau fa se fo ilia mau o le ngia pe pelungia e le mamalo le atunu a o ila tau sa palo taina ma fa lilo la tau palo sa ila tau avia masui o se pale mene e represent ina la tau tangata e te ui o se tulanga matuyal tulanga lea ma a tatu baba ai fo ila I vaenga tau o se vaenga Fatima Karasi e le a fo il tulanga fo le accountability lona winga a fa apio lena fa atino le tulanga e le talfia ngai mo tau fa se mo o le ngia le tunu e te tau fo ila ona held accountable tau fo ila ona na ye ni vaenga fo ile e fa salai
ona leo se e fe loro pe fa pio se o se tau fa se fo le ini se tulanga I vainga laiti a le tau fa se I tula fono pa si tonu palimini ya te o se tulanga wa matu ya te lele e tulanga le e te tau ai la mono mia ona fai o se fa salanga ina ia e lo se fai lo se fa salanga fa pio o no le finga malo le a le fai o fa salanga ina ia awoni tu e tupu ina ia fa tia le tu e tupu I se taino luma nai o tulanga fa pia I tono le fa va Samoa. Ma lo fa tai fina ngalo malamlamo o lo fionga. Se le tau ai o le vaenga butupu mai lo u manatua o lo sau no ai tali foi tau le fa fasili le. E ile le taimina langa il meta o pule sa o mata ile fa tal no ai pe ile isi mai le tai o le tuanga. Pol me foi fatu o te dom ai sa o mata le proclamele. Na fasili ngi ai la le tulanga le so fingalo. E eu pusa ia fa ngaina. E alan tua ile si vaenga o fa fasili so lo fina ngalo. Sa ia fa pea. Se o e lai ki hanga I fe se ai nga mo me fu ia o se pe ko ki fa pe me mo mistype bo type error apple at ta ungo nei o ngai ia o me fu ia kawanga lobi fa ngi wale ale e kalia le to inga vai fa pe lo fu ngal minista o le fu isa ave maloia o lo fu fu isa ave famsino e ono talia la le ko inga error fa pe io e pe afa pe e ono va tu e se fa upungo pili ai sau la lo fa mai o le mistype e ono talia ngo fiele to inga vai le talia ngo o te le talia ia se tulanga va pe ona a tata uti tiro hol fata o tato palemene o le tulafono pito maulunga le te yel tato watu o le fainga hoira tulafono palemene o se tulanga voile a lo ia ma fa maoni ma mama a o nei natal no ina ia se suinga wa e o lo le faitanga non tu so se suinga la isi se Faualo ina se tal sanga voile se la fo e mana o suile upule suise e tala e fai taula lenga pai tau te tasi upole leina vai leina o me ona fai lo le fina petalia pele talia ele o te lo la pe fa fe na ini taipo pe va pe o le fainga le fai wa e te longo fia par kala fa o tu la fono hoila na Yesu inga na mana o Yesu o le mot o le tama o le la fai tau suile upule pe sui atol par kala fa e tu si atoale par kala fa na la lo mai o le melena va tu momu o no la fa tol no ina suinga ma o le matuia ma le nga na o le mamalu le amal fa tete ave le tal no ina tu la na la fa tati ta dia se suinga va pena wal paula wala te suinga ise e mai vo la le lipoti vo le hansat le e mai ai tangata na saunoa I le pili ma le manatu ma upu uma na faali tangata le suinga le sui tu sa pena tasi le upu le sui par kala fa e mai uma manatu uma na faali ina ele mafaila I si o vai inga o te lo pe fa fena I se taipo pe tala nova pena ai tolu pili ese uma fa ia mela I tonu mistype o marco la sunga te mate fo mai sa fa poponga ile mbetau a se pa la fa poi la fa poponga ona o le tolu a fa pe e tasi ia fa pe o ia sa o e lo pe ia se ava no vole o no mo wai ni tak ia a fa lu fa tolu ia e fa le sko inga fa tasi fa lu le fa ko wala la le fa finge o ko fa inga ia na o mea era me ia tau ngo mai so fina ngalo e la fa visili le o mana tua se I a mia so lua fina ngalo lo tele ia se fo ia I lunga ia lo le tula fono ma o fai o malo o le ta o toi ile luma me fo ile fo fetelai ia ma le lau a fono ila tau tu fia le komiti su fo ile o anga ma mionga tau loa tula fono tu maure Maota ia ele to tau fa ai loina le tulanga fo ia ile taita I o le tuanga ia me se fo I o le fai pule of letter tulanga fo I o le contempt of court contempt of parliament o le ala tau to ile mau mai se tulanga o iai ma talia se fai unga o la ufa afisili so lu fina ngalo se ro fionga minister a matatu ai a fa mata a fa pea o solia tau tonga ma mionga tau o loa o le pale mene ona o seanga
na whaatinoina I la o nei. E ono lava le nama tutoe eluciation of four. O le ase tau wata, iso o lava finangalo, pa whape mwhaio na sauno, ia me se fo se whapoponga, ia le fionga le sunga te maitailo, fo mai whamona mori. Momuele. Ia, o I lava, mo la ulasi fesiri lea, ia le la antu natu fo I pepe mai, o le kaki soso o kuri lo. Ok. Lau fionga minista. Ia, pafta e siata. E fua na I le mele, le moli ai. Le pera fa tainga ava pena a faisa fi no ngam sanga taila wala o pula pala vale le tanga le molia o tu la fa mauni e se tu la fono ma wala lo ile mali ai ta to fuala le mele ta tanoi o le la fonga ho ile a fai ma leust o le leusta ia polo inga lo msino ma la fonga e ta uma wala lo ina le fam sino e matu ya la ya o le mele a tonu ona o manatu malangona fa aloia ilanga ya wa ya lo vai I rit taun tangata o la etu ia le tiute e la tu te faia tu la fono te ia la tunu ona fai se tu langa fa pe e te fai I le si tu o le fa liuina tu la fono le te fai tu ele tal fiangai ma e matu ya la tu langa le ma ya ula te le ia le se nga o le mele ia mal mele o la tio fa tau ma misa se tangata o pala vale ia na fai tan ia pe tan wo I pa I fo ile ia au tele fa to te o titia o e fo e tele se nga me o se o vai ngana ava pe o le matu ya le ile ilo langona le e matu ya tele mele o lo fai ile fam sino ma le usta I polo inga fam sino al fa te inga le fa ya te oi o ele te sa fai ia tu la fono ma fai lo sa palota o ele tu ma e te alu tonu o fai tu la fono te ia il mal ia la tunu ma lo fa tai lo fregalo ia la o fio tiro mai po la so nga te tai fo mai so fregalo ile fa fsidio forsia Asiata a tonu o lo manatu ole a faalangola te le faalangolango o le tale lo fisili I lungo le faiunga ale komiti so o lo faatinu nei pe faamaulia ia sola fono pe e ta o ai se tu tasi se tu te se tu ai tu ele process o ole a foi ole komisi le e pe ole end results pe ile wa ole si a ole au tu man amatanga ole ulu ole process a fa pe o la uia tali as yatsan fa lo tali I se tu langa foi le a fa pe ini tu langa fa pe tupu inisi ma lo fa tem grass te pe New Zealand Australia a fa pe tu langa le tupu I nei I New Zealand al temi nei wa fa malo lo ia sui fai pule fai le susu enga pending investigation I suspend o le tu langa lava na tauna ia o so se na a foi a tauna na te lo se le fia just lava pela e titi se vaenga e tau ta ua mai se sui fai pule fo ina le I New Zealand e fa malo loa ai fa wa le a foi le investigation ona ole manunga o se vaenga fa fai pole fainga malo fo ina ia awane ia afia I la tu ma awane I ma ave matulanga fo ile e fai ma se vaenga e ono ve vesi ia le tunu ai ole vaenga le tau le suspend male fa malo lo o suyo palme e a foi a tone pa u lava I lungo le tai o le vaenga fa fai ai a pina ngalo fo ile le a fo ile le tai o le tatu tunu e fai se tulanga fa pe ina ia fa malo lo le tu mau ia sui ia a se Italia ia fai ungo le o le famsino fai o wa le wa pe ona e ta uma ma sa no fo le fiunga le minister o le wa ia allegations for Elia o solia ia tulanga taona ona faia ese tangata suyo le palmen ia te ola ia ele yo o tu le susu engale fai sa o te tauna fa malo lo le tu ma se Italia ele fai ungole ole susu engalo fai nei po sa una ia lo sene so ani le ta fu asiata le ai soli esa o palasi mai le lo senge e lo afele fa tai ia tale liu ai popo e nau lo foi ia ile ia
ia e manu le penga e umi fo ia ma wani si lao ia ono le tantu taimi ia ta wono ko mai so lo finangalo ona na file le failo ai le failo ilo po le manu lo ti wa aunga ia po le anta po le failo ilo wa taula ia ia le autu o le neisi singa fua ono se fulu tu sanga po le loko se tantu tunu le sa lonji le son na filo ma Maota i matangi ala lua falo le malo ia ke ro wo pisi lava fo i tu langa ai lona na yese si o lua na mo se ava no ia le wo so finangalo me so tape na ngor si singa fua o fionga minister malo pa malo se telo ta o le tu langa o tu le wa man malo le su enga fo o le lu e ta o tele le fa longa ino ta to si singa fo o tu langa o le ta o le si singa fo ona o tātou tua ana tongina tau te saolo tau tātou la le e fia nei le saolo tonga le tau te au tau foi la o le whailonga ino le onus fulu tausang o le whailonga o mahoe tātou mātou le sa mo tātou mai e whafo a pila ma tau mana ia whaanonga tu le saunanga le palimia le fuafua e te tala le whelanga whamanga ia tu i Samoa va le stemi o kuso posete ia na tātou titilo la ia tau te sao tau te fia fatasi wa ele manele me na matou ai o mo fai fia o ia le fai na watu ia le to tele o si tātou tunu i New Zealand Australia Amerika mai si va o malalangi o la fia fai malanga tu e tātou fia fatasi ma lo fa tai lo fionga ile tabai fo mai ia tau ngo mai so finangalo e ke malanga i Samoa ia po ele sile u metua o reading ka penga le anto male ainga malanga sa mo le tala mai o tanto wala va te Asiata o le tuai lava ona tala mai lava no ia e wa tauna ona o Samoa ni sa sang i lava sili a pea o le o tama o le man lau ti o le tuto tasi o le folau ma le fatuatua ia po sa folau ma le fatuatua ia te au se man lau ti tau a te le ngata ile nei tau sanga ma mena tupu ai o le anga i luma i lisi onus fultau sanga o le onus fultau sanga le utua nai te le mele le ia leo taso yai last year mali na ye foi nei vaenga le ia te taulana taso te pai tu mal luto faftai ai taso va ai luma mal luto fatu tu ia le lai pe e fitau le man lo ti o le tuto tasin nei tau sanga o le si vaenga tawe te au Asiata le failunga ino le nus futu sanga awa ato te pai tu le atal fa sol pito Samoa o mata afale sa via ma palimia mo Samoa o le tua o le fiunga sa fa pito o le tau ia la ia te au le taimi mo na tuto tasi se tatu tu le ono lua sa ia ilona tua ma le onus fulu tau sanga o Samoa ma lona temkarasi le wa iai o loa tula i mai iai le fionga sa whapito e tāua ia te au o le tūlanga lea le ngata foi lea se atam Faualo o le tāua foi lea ona lea sa tatou talanoa ina le te lea o le sao o tina mata mai tai a tatou te pai tua i le vaenga sa a fua mai le amatanga o le mau ma tūlanga whapena e le o tele ni whamatalanga man tutu singa foi lea e atangia mai iai te leo le sawa tina mata mai sai iai le tūlanga lea pe tele lava o ali lava le a mai luma le tāua la tau sao a o tua atu o le o tamasa au vai le mau sa tele lava le sao tina sa la tau ta pena mia ai le foi sa o ia i la tau sa le mau sa no foi i yutsai le le mau ngavaya ai o tina sa fa tino ina le tiuti o ai o a inga o le a foi mo lia foi leo tama ftanga matulanga fa pena i la tau sa ia le mau o tulanga tāua na ia te o le toe a reflecti toe men na tupu i tau sango tuanai wa lai ona tatu iai ile nei taimi ma le sautunga o lo tatu iai pe ona saunua le fionga minister ia te o la ia o se tulanga tāua ambu ia foi tatu o tatu mon mawina le onus full tau sanga o le tutu tasi so tatu malo ale ngata ilia o le onus full tau sanga at the helm of a female at the helm of female leadership i tono se tatu tunu ia te au ia o se tulanga tauna ona tatu pasipatia ma lo fa fetai o le foi la ko sasa kai o ka lima le polo ka keskoa
ai koe se ia ele dokta ngai aka kaol polo le tatou ka por kalami ia e moni a saunoanga le songa le tamatai fo mai le fionga tiro mai e a wale ina i lau o tina e oi o le a le isi se furu pasenge ka ko ke koe vevesi ai ele le fa la tala le ru te au ta fole o le minista anga o le a le isi se furu pasenge o le tu i matangiolo le tamai ta i le fa tau tainga ia wai mai uma isi mau pisi sole au kafa ai kasi ale o le ki marakaka o le uma le fionga le sa fa pito ia o le tina o le atunu o le taupou o le masio fo le atunu o lo tu ile fo e ile fa tau tainga o le nei fo le fainga malo ma fo longa Samoa a malo fa tai la lua to fa tala lo fionga le minista ia nei te wai sisi vai ngai te wo fa mata fia a sisi vai ngai te fia sa no lo fio kan minista mana yo lo fa ngai fia moli ia a faftai se ta mola no faftai lo fio ngai te mai fo mai ia fa pe hole ta po inga si ta to tinu faftai le mai mo sa mo ma lo ale ta po i male langolango ia fa pe hole talo mo si ta to tinu mo na ta to tangat ma lo fa faftai ia a o le tu langa le na pe yo na sa no sa fo ile to fa ma utanga le ngata le fio kan minista ia le songa le tamatai fo ma yo le fa to fa mani no tulanga o fai nga malo ia e ta ua lava le nei a fo longa ono se fulu to sanga e oi ai mana ia le sa no nga le songa le tamatai fo ma ia Christina Laalaai o le unwa i taimi ai le tuto tasi o le sa tai mai ai le foe ia le fionga fo ile tama sa valasi le fionga le meta afo le tama ainga meta afa fa muina ia o le tua afo e fasino le sa fa pito o le pai inga lona se furu le fitu le nei taluna tanto usava vali mai o le pai inga lona se furu le fitu ia le ua sto se ai fo ile foe ia le alo fasino ile fionga le mata afa o le fionga le sa fa pito fionga ia fia me Naomi mata afa o mana tole au kangonge fa popole tasi ma le fitu le se furu fiku kasi fa popole fiku o le vadu e maua ai walu le tusi pa ia wa te ro ta ngalo lu tusi pa ia o le numero valu o le new beginning o le amatanga fo no winga o le wata to le amatanga fo ia o le unua I pa le mia tamatai o se amatanga fo se tai o fo ile nei mo si o tanto o te o Samoa ia fa afta ia tu ile o fionga le minista o te loa umi lava tatai mia o te loa tuai ana to fio I Samoa ia la o fionga fo ile tamatai fo mai ele faiti tele nganga tu mu le fa aftai o le tava no mo le nei ia o te lo fo o te tala to ala faiti to o le Tautai ia e ma le BluTV o le ala vale taimi e maute mo mia ai foi ia lau fiso zoani ia fa avano mai lo fa mala mai le ayo keriso ia pe mo foi se tau te fio mai ia anta tau te va lua wa foi fina ngalo me se o le tofa o lo ila fio ngo po lo su ia moli ai se fo tuanga me se foi o fa mani longa o mata upu tala noina Samoa o mi lo le sia o le tato proclame tau te ia na le vanga le fiafi au li te le tuato e taimi o to toi fa aftai lau mai monga fa aftai fo I mo le shein o le proclame e mai se o le taliein o le unanga le BluTV ia I lau fai to ai lau telefoni o lau televise fa sala lau ia I le nei taimi le dei fo ia fiafi fa mangalo sa manga o le tauto mali to o ona ne Asiata ngata lea fionga ia Faualo le minista ma le songa I le tamatai fo mai ia Christina manto fas to fatu fa soifo ia manuia le ne fiafi a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e peio fiti matonga e na o le Tasi lava le maketi te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua foi ia fee ma isi me tau mafa mai le moana e peia ona ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti kako karongi ue foi ia soi maua foi le umala mai tonga ele ngata ilea mo ila tau fia le tatou tama o le fai e te maua umala mai Tasi Market ai fa fetu langa o fa lave e sa o le lei e maua tatou pusa pisupo tu ai nga le lei ya le o le pama le ngata foi lea maua pusa moa I so si tu ai nga sizes fa pe foi la ka ko pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai
tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalavlave in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le aunanga le Tasi Market. Aua nei e tūmuri, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo'i le lātou o aunanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Bluwave Ngalu Moana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalu Moana. Live and breathe Pacific.